Lagyo ng iba, ang poning anak, ang poning Espiritu Santo, Amen. ingin manatili kay kayo, Kaya kaon timulin. kapatad, sisiyantalan kay katang kasalanan, bata maging karapat dapat miyampang karing banal a misteryo. Iagastang miyag na nagnaning kapanisyan, magyaminan ko king Diyos ipang paglulu. At kaya kayo kapatad, hindi kasala kong bina, king pamisi, pamangamano, ang pangpamanyapat, king marok, at king pamagtamad kong gawa, king maya, kasukat ko sanang depat. Kasalanan kong mabayat. Ulinitay, panikapuko kang na Maria, kapilan ng Biryan. Karin sa blangang ngelang pang banal, at kaya kayo kapatad, inipanalangin niyo po, king Diyos sa ginupang. Ing Diyos na mayupayang tutu pakaluluwa na katamo, at king pangapatawad na rin kasalanan tamo. Idala na katangan sana king biye alanganggo. Amen. Manalangin tamo, oy paming mayupaya, ipagkalumo ka rin kang alipan, inge pasabing tula, ning masanting nga pamisip at pamikakatawan. King kapamilatan ding panalangin ning Nuana Birhen, Maria, mabiyasa kesa ng marap karing kasalukuyan a kapagsubukan, ban miras kami king tulang alanganga. Itiyadwan mi, king kapamilataning ginuming Yesu Kristo ng anak mo, ang mabibiyat magari kambe mo at ning Espiritu Santo, Diyos manggaman king alanganga. Amen. Pamamasang iba't, king sulat ng San Pablo, Karingtao, Roma. Enalami atulan kaparusan, detang mabibiye, kayagom ng Kristo Jesus. Ing batas ng Espiritu, ang magkalubging biye, ang makayagom pang Kristo Jesus, timawa na ako, king batas ng kasalanan at kamatayan. Depat ng Diyos, ing ena arapat ng batas, uli ning kainan ng tao. Tinubod niya ng Diyos, ing kayang anak, adinatang kalupa ng tao makasalanan, ban ilakona, ing pamikasala. King kapamilatan ng depat ng itining Diyos, pero sana, ing kasalanan, amagobra king kainan ng tao, ban ing katuliran aadwan ng batas, lubos matupad, kaya katang mabibiye, agpang king Espiritu, at agpang king kainan ning katutubong pangatao. Uling detang mabibiye, agpang king agyag ning katatuborang pangatao, mimisip lang, agpangking adwan ng katutuburang pangatao. Detang mabibiyen naman, agpangking agyag ng Espiritu, mimisip lang, agpangking kaburian ng Espiritu.
Nung mimisitla agpangking adwan ning katutubong pangataw, ing pupulan da kamatayan. At deta namang mimisip agpangking adwan ning espiritu, biye at kapayapan ing karelang kamtan. Inya maging kasalang neneng Diyos, ing taong mimisip agpangking adwan ning pangataw, uling iti maminto king batas ning Diyos, at king kamatutuanan naagyong pamintuan. Detang manusig king agyag ning katutubong pangataw, ere malyaring apamatulan ing Diyos. Dapot, kayo mabibiye agpangking adwan ning katutubong pangataw. Nune, mabibiye kayo agpangking agyag ning Espiritu, nung tunepin ing Espiritu ng Diyos, panoknangan niya kaya kayo. Ninumaning panoknanganan ning Espiritu ng Kristo, eya kang Kristo. Nung i-Kristo manoknangan niya kaya kayo, mateya man ing katawan, uli ning kasalanan niyo, mabiyeya ing Espiritu yo, uling pepabanala na kayo ng Diyos. Nung ing Espiritu ng Diyos, apepasubling niya kang Jesus, manoknangan niya kaya kayo, ing pepasubling niya kang Kristo, pasubyan nala namang niya, ring katawan yung malalaso, kapamilatan ng Espiritu ng manoknangan kaya kayo. Ing amano ning Ginoo. Ginoo, itiya ing balayan, amagdulap manakit king lupa mo. Ing sabla bandi ning Ginoo, pati na ing sablang atyo king yato. Iya ing kaniti manatagan, king libutad ning danuman, pekatigit ne talakad, libutad ning dayat malat. Nino ing makikatuliran mukyat king bundok ning Ginoo. Nino ing makimatulid lungob kilob ning banal ng templo. Iya itang makimalinis sa gamat, itang makipusong dalise, itang magnasa aking dewakan, at magsalitang kalaraman laban kenuman. King Ginoo, tanggapyang kasaplalan at kapatawaran king Diyos akeyang kaligtasan. Makanyan laugali, ring taong magdulap king Ginoo, ring lalapit king Diyos ng Hakob. Ingino manatili kaya kayo, pamamasa aking maya pabalita, agpangkang San Lucas.
King oras ay ita, dinatang laring mapila na tao, at belita ra kang Jesus, king pepapatenan lang Pilato, ring mapila na tao Galilea, kabang deti mamayin la king Dios, nga nakarela, isipan nyo galang king maragul la kasalanan deting tao Galilea, kesa karing alibang tao ka rin, uling makanyan ing miras karela, ali. Dapat sasabihan ko kaya kayo, nung kayo sumisit pahinggulot karing kaya kayong kasalanan, mga mate kayungan kalupara. Oreta namang 18 kataong menga mate, inyang menga patanan la king tori ning Siloe. Isipan nyo galang ing mas maragul la kasalanan, kesa karing aliwang taong manuknangan Jerusalem, alila. Dapat sasabihan ko kaya kayo, nung kayo sumisit pahinggulot karing kaya kayong kasalanan, mga mate kayo namang kalupara. Kanita sinabi ni Jesus iting talinghaga nga no, ating metong tao, ating tanaman ay higera king kayang ubasan. Linawin na nung iti at inyang bunga, dapat alayang ikit. Inya sinabi na king mamahala, king ubasan, at luna kong banwang pupunta kiti at maninton bunga king dutungay iti, dapat alakpang ikit. Kuturan mo ne, makaskot niya mo wala king ubasan, dapat pekibat ning mamahala, etaya papo kukuturan king banwang iti, gambulan ke at dinan pataba. Nung mamungaya keng tutuking banwa, lalong masanteng. Dapat nung aliyo, kanitatane kuturan. Ing mayap ng balita, ni kakatang kaligtasan. Sumisi karing kasalanan, pahinggulot karing makasalanan na dapat mamunga. Belita da kang Jesus, ing ipilato, pepatpateno ring tao Galilea. Mas makasalanan la, kaya kayo o ali? Ali. Ating mete, mi patanan lang keng tori ng Siloe, mas marok lareta kesa kay kayo, o ali? Ali, nga na ni ginutang Yesu Kristo. Deling may nga mate keng COVID-19, may nga sakit, miras nan lang makanyan, uling mas makasalanan la, o ali? Deng may nga disgrasya, deng ating sakit, anak lapa mo at inong kanser, mas makasalanan la, o ali? Nga na ni ginutang Yesu Kristo, mga matetamongan, ing mawalaga, dalanan niya itang pamanyisi, pamanggulot ka rin kasalanan, at pamangumunga. Ining talinghaga, kinwento na ni ginutamong Yesu Kristo, ating taong metong ating tanaman, ining ating tanaman, iyaing larawan na ning Diyos, iba. At ining mamahala, iyapin ing ginutamong Yesu Kristo. Mailip ni ining mikibandiking tanaman, ingapong gino at luneng banwayan, alaya pamuring bunga, alayang pakinabang, ilako mo ni. O nang ining mamahala, ining ginutang Yesu Kristo, may kisabi, alime pa, dinan may pang chance. Pataban ke, diligan ke, baka sakaling mamungay. Next year, patse may munga, ututan tani. Pekisabi na ining ginutang Yesu Kristo,
Iti pong lalabas mete. Mas makasalanan niya kaya kayo, Liyo. Pinunaya mo. Nga na ginutang mo Yesu Kristo, aline pa, di nantayang chance. Balaming giyawa ng Dang Maria, karening tanaman tamo keni. Ating melanat. Pero linwal na lo, bilad no king Aldo, dinilig na lo, dinina ng fertilizer, pegmarugol no ka na ako mong tinubulang pasibayo. Makanitang chance, ing bibigyan na ning ginuta mo Yesu Kristo. Na ano yung klaseng chance? Panahon. Panahon, gamitan niyang masalese ing oras. Kadwa, sumisit pa yung gulot. Makanano yung magumpisa ito? Painggulot, pamainggulot, pamagbayo. Lawen, kining panahon ang ibigay katamo, nung nuka rin tamo, nang gagawang tamo, nang isipan tamo, nanong daraptan tamo, nanong kailangan sa lesson, kining kabilyan tamo. Ustong ikit me, ing present mong kabilyan, makapanintun kang solusyon, makapanintun kang remedyo, makapanintun kang aliwang dapat apamagbayo. At gawan mo ito. Gawan mo ito. Ustong gewa mo itang pamagbayo, makasakaling sale sa iyo, ing kapaligiran, ing kabilyan, ing biyemo. Ustong masali sa iyo, pamisip dapat, malyaring, mamunga. Ing masali sa pamisip, masanting nga dapat, mamungang masanting. Panalangin tamo kaniting misa. Santa Maria, Hinuling Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngini at king oras ni kamatayan mi. Nune pinaman dagdag tamo, malugudo apong Lourdes, sopan mo kaming painggulot keng emasanting at mamunga king kaya kaming pamibiye-biye. Ing mamunga keng biye at inyang masanting adaraptan para kareng aliwa. Ing mamunga king biye makasadyayang magbayo. Manintun niyang pamagbayo. Talakad na po at idawon kalaring kay katang panalangin. Kakaluguran matimid na katang ang didinan babalang Yesus ban sumisi, manalangin ta kayaban ibayo no ring palpikasalat ang puso at gawa ng malugod at masuyong puso. Nga tamang manalangin, Ginoo, pakaluluwan mo kami. Ulitan tayo. Ginoo, pakaluluwan mo kami. Pagking iglesia ng Diyos, kapilan man sana'y tutok ng mamaos karing sablang tao, bang sumisi at makumbeti, ipanalangin aking Ginoo. Ginoo, pakaluluwan mo kami. Paring at syuking kayo pa yan, muna rasanang ipakit ing dalan, painturok ing pamagbayo, kapamilataning pamamunman, naging sarili ringgir, ipanalangin aking Ginoo. Ginoo, pakaluluwan mo kami. Parindaralan kasakitan, gamitan diya sana yung karelang kasakitan anting metong abin niya Diyos, apamigatagon bang sumisi at padali sa aking karelang biye, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pakaluluwan mo kami. Para kaya katangan makatipon ngayon ni Keti, maging tunay ta sana kaya katang pamanisi, kakawal kong sabla at tataglos king kabubulasan, din kaya katang puso, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pakaluluwan mo kami. Paring sablang miya mo na biye, ipainawan mga sana king kapayapan, ipanalangin talaking Ginoo. Ginoo, pakaluluwan mo kami. Oy paming at subanwa, manano na sanang ingkekeng pamagbayo, migit magmula king lugod keka, kesa king nano pamang pansarili ming kapakanan o takot. Itiyaduan mi king kapaminatan ng Kristong Ginoo mi. Amen.
Manalangin kayo kapatid, maning kayo kayo kanakong daon, matanggap iya, harapaning Diyos, ipang mayupayang mututu. Tanggapan niya sa aming hinihindahan karinggamat mo, hingga puri ang pangkaligay ng laguna, hingga sa plalatamot ng mabilog ng banal akapulungan. Oy paming miglalang bait nening Birhen Maria, ing kabubugtungan mong anak, tegulaling na ing kayang katapatan king metong makapagmulalang paralan, kabang daraon milaki kareting ayin ning sakripisyo, mikabos kaya sana karing sablaming kasalanan. Itiyaduan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi, Amen. ing ginumanatili kaya kayo, At kaya ka ang pinurin, nayoring pusoyo, makayat na nila king gino. salamatan tayong Ginoo Diyos tamo. Iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matulit, ing pasalamatan lakang parati at luman ka rin o iba. Diyos kingalangang at lubos mayupaya, kabang parangalan niya, ing nuwan na Birhen Maria. Apalad diyang dili ka ring sablang babay, ing malabirhen, ake kang piniling maging indu, ning bugtong mong anak, ing kayupaya ning Espiritu Santo. Ing Birhen Maria, maging tunay ng indu, ning kekang anak, abait na antimong sala ning metoyato. Uli nito, kambering sablang koro ring anghel karin banwo, daralit ning kekang ligaya, layon makyabe alang tuk ng babiya kapurian keka, at ngaming kakanta. Tunay kapin banaloy pa, ikaying panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa retingayin king Espiritu mo, ban para kay kami malyari lang katawan at daya, ning ginuming Jesucristo. Bayo yami daon kusang lubking pamaylas at kamatayan, kinwaning tinapet, kaya pasalamat ya keko, piraso ne, at binyene ka rin kayong disipulos at ngano, nanggapan niya iti ikongan at kananye, iti kanakong katawan, ami daon para kay kayo. Makanyan mo naman kay Batning Apunan, kinwaning kalis, pasibayang kay pasalamat kay ko, at binyining kalis kaning kayong disipulos at ngana, tanggapan niya iti, ikongan at minumko kaniti, iti ing kalis ning kanakong daya, ing daya ning bayo at alanganggang tipan, ami bubu para kaya kayo at para karing sablang tao, bangki at ami patawaran la ring kasalanan. Dapta niyo iti, bilang kapigaganakan kanako. Ipasyag tayong misteryo ni kasalpantayanan.
Iniangin ni gaganakan mi o ipaing kamatayan at pamanyog din ng medye ning anak mo. Daraon mi kaya kaiting tinape ning biye at ing kalis ning kaligtasan. Layon ming pasalamatan keko, ing pepaliyarian mo kaming matampang talakad arapan mo ban sumuyo keko. Mapagkumbabaming pagamo mo, king ikamingan sanang misulusulo king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning Espiritu Santo. Ganakan mi o ipaing Santa Iglesia mong makalaganap king metoyatu, ban mi ganap ya king lugod, kambiyan ng Francisco kay kaming Papo, at Florentino kay kaming Obispo at ding sablang pari. Ganakan mula naman ding kapatid ming pepainawan at maninayang subling miye at ding sablang mayango na biye, tanggapan mo sana king maligaya mong arapan. Pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biye alanganggo, ban kaya biyan ng Marieng Birhenin duning Diyos, kaya biyan ng San Jose kayang esposo, kaya biyan ring apostol at ing sablang santo at inupat king malmong kaburian king kekabaning panahon, puriyan dagat padigayan, kapamilatan ng Yesu Kristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo kang benat kayo, ipang mayupayang tutu, kagum ning Espiritu Santo, pupuriyan dagat parangalan, manggaman king alangangga. Ngayon manalangin tamong mipnong kapanaligan at lugod king ipa, karingamanong tiro na kaya katamo ng Ginoo. Ikabos mo kami o Ginoo king sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi, ban king kasaupaning kaya kang pakalulu, parati kaming mikabos king kasalanan at miligtas king sablang kaligaligan. Kamang maninaya kami kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Yesu Kristong kaya kaming talapangabos. Ibang kaya kayong kayariyan at yung kayo pa yan ang punong ligayang ang gaking alangangga. O ginuming Yesu Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. Emo sa babalikdan di kaya kaming kasalanan, nunelawan mo yung kasalpantayanan ing kaya kay Iglesia, at pamayapan mo yung pon bilugan nagpangking kaburian mo. Ikaw mabibiya at magari, manggaman king alangangga. Amen. Ing kapayapan ing ginumantabe sa kapilan man kaya kayo. At kaya kayan tinirin. Ipagkita mo ganing mikakametong tamo king kapayapan.
Ngayong kordero ng Diyos, niyang milalako king kasalanan ng yato, mapalad na rin mayayaos para makisulo king apuna na ng Ginoo. Ginoo, ikumatampang tunggap keka, dahil pagigkas niya nga man mo, kumayap na ako. Nasis ko sa salpantayanan ko kinyatsyo ko, king kabanal-banalan ng sakramento. Kaluguran da ko, nagitin sa blang bagay, at pagnasan kang tanggapan da ko. Dapat pa uminaningin ng pinanditera ka tanggap king sakramento. May kamo man spiritual kayo ng puso ko. Kakaulang da ko, balang mawari at suka ka rin. At pakisan netong panglubusan ng sarili ko keka. E mo sana pa yung tulot kapilanman, yung ikawani ko keka. Amen. Si Claude Tapo, Oratio Imperata. Umapamakалulu ang pangmapagmalasakit ay pangit. Lalapit ka ni Keka, kuniting nasipita pa mangailangan ni. Adwan ni Keka yung tumbulan at ingatan mo kang laban kong COVID-19. Ang nagdalang dagala kasakitan Keka ni at may kakamate na karingdakal at tao. Adwan ni Keka yung baligban mo kaningit ng lugod at yetsyat ni Keka ng makaulong ang gamat. Ang takot naging sakit at kamatayan, nalilan mong kapanayan. Pasikningan mo ang kasalpantayanan ni at palusukan ng masabal ni iking netong at netong. Ipanalangin
Niyan tabayanan nila rin taong nitutukan ng itong Pangulo para kaniting makayawang sakit at mampatking pangakalat niya. Ipanalangin nila rin pekapuning pambansa at lokal. Ban mamili at salino karetang bako ng tutong makaligtas kaniting sakit at inggawan dayti makasalikot at bukod ng paraking kapakanan ding memalen. Bendisyonan min sablang pamagkapilit ni ban mapupos na iting pandemya king bansa niya. Ipanalangin nila rin doktor, nurses, at din sablang lilingap karini sa linan. Ban makasuyula karini ng sakit king daning belwan at masabal. Pagkalaman nilang kabulasan king kaisipan at katawan. Pasigningan min pamagtagulaling din sarili ra king pamaglingap karing masakit. Mula paboreng niyawa kaniting sakit. Ipanalangin nila retang niyawa na, kumayap na lasanang malalagwa. Ingatan mula retang lilingap karela. Pagkalaman mo lang alangagang kapaynawan retang niyawa na biye. Pagkalam mo kaya kaming grasya mo kareting masakit na panahon. Ban magobra kaming niya beabe para kikakayap ding sabla. At ban makasaup kami karetang mangailangan at pakakalulo. Mananunasan ng paulining masabal at pamagmalasakit ni paraking metong at metong. Mikabyos kami nilang kasasagkulan kaniting krisis. Layon taryana kami king pamagbayulob at kabanalan. Itiyaduan ni king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Lalam na puning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong, o kabanal-banalan na induning Diyos. Musana sa uling aklis ni kekaking kagulangan ni, nunebagkos mo kaming kabus kung sablang panganib, o maligaya at kanuana na Birhen. Birhen de los Remedios, hinduning kapaldanan. San Jose, San Rafael Arcangel, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, San Nicolas de Tolentino, Birhen de Lourdes, talakad tapo. Manalangin tamo. Oy paming malugod ngening tinggap miya ing sakramentong iba't banwa, adwan mi ing kekang pakalulu. Parati kesa nang magsaya king pamagmasusi king ligaya ning Birhen Maria, atukyan milasana rin kayang bakas, at masolong miyagum king misteryo ning kekeng kaligtasan. Itiadwan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Siklod kayo pong pasibayo. Prayer to Our Lady of Lourdes, Ever Immaculate Virgin, Mother of Mercy, Health of the sick, Refuge of sinners, Comforter of the afflicted. You know my wants, my troubles, my sufferings. Look with mercy on me. By appearing in the grotto of Lourdes, you were pleased to make it a privileged sanctuary, whence you dispense your favors, and already many sufferers have obtained the cure of their infirmities, both spiritual and corporal. I come therefore with complete confidence to implore your maternal intercession. Obtain, O loving Mother, the grant of my requests. Through gratitude for your favors, I will endeavor to imitate your virtues, that I may one day share your glory. Amen. Our Father who art in heaven, holy be your name, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our sins, as we forgive those who sin against us. Do not bring us to the test, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you.
Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Talakad kayo. Ingin manatili kayo. At kay kaang timurin. Bendisyonan na kayo ng Diyos sa may upayang totoo, ingi pa ating anak, ating Espiritu Santo. Amen. Ingi sa mayari ne, kumeko king kapayapan. Salamat, King Diyos.